Santa ni wase witu vinya witu Athiani Fm saa ile katika miongo tatu na saa katatu mazanjana Athiani ni Kikalo Kithukumani nyenita waboni iya na kuneta wajavizi kimoya wanzioka na kuneta watoni mwendwa yes nande tuisi ogethia hingi Kikalo Kithukumani ve kindu kiemie kuma makanywane na matune ma enende na timu nota kwa enende ta atongoi na ni kindu kikwitwa BBI Building Bridges Initiative. Ange mekita ndongeno ni etwa kazi baba ikulu bezira ingeno ni anewa Building Billionaires Initiative. Yes, building na dizeve vyo ikibado kadede kwikale na kwithito kwende na forums kana ila siku etwa BBI forums tunoni ambe kisi tuona ya kele Kakamega ya katatu liende yaune angalikosia Mombasa forums idito uwe Raila Odinga ola niwe umo wa BBI na President Uhuru Kenyatta tena wa handshake yo ya 2018 galiko ya deputy president methito ma equation kana mai pudhwanga maimana 17 mbomba no ili kwaze ne mbomba no sia kisiasa ne mbomba no itona otethia kwa mwene ndi ne mbeza sia mwene ndi si utume wanae lakini kwichu mwane ki matongone mutongo ala ingi bunge ne ya Senate kipchimba Murkomen masia nitu amuye kana nitukaenda mbomba no ndisi ya BBI na tuambia na Mombasa na kulaku utoneka nithitu katongoesia mbomba no hithi ngale kwenu ingi tuitwa isembo mano matongone Junet Mohamed na Senator Sakaja tuona na umumilama sehemu ya dhoche lakini mweze mukite kindu redi kibange kumoke na adabu muke na ndaya ne kulela kwa lambe kwa timu eno kwetwa tangatange lewe tatahemo kwetemba deputy president kwazia ma kaenda ambo banone si BBI ila mana isiuma senze maazia ye maana ana ne utume kumudhuku wa ilovia sia mwenende ni kuona nyakana yu ela tsunami Raila Odinga wa weta ya BBI kukua mondolo kumiopozi nevikie kana ni ujanja wake siasa kuma kwa ngudhu yesu ya tangatanga onwambe ni kana BBI ni siasa. BBI ni political tool, ni muyo wake siasa. BBI tia legal process. Na kwa zudi kwa zakana ndio maanisha itwaiwe ubadhukanu na mmeo. Atio ni maanisha ti process ya kwa liula mmeo ina maana ya itena politics, kanete itena siasa. Na kwa BBI na siasa ni mundu na muka mayotani zametoke na BBI ni expose ye kindu kita wa double speak na politicians me kinengo kinene muno ando inge tutecho kunena gumangale koseleza munuka iko anena kiyo monde onena inena kiya kingi for the longest time tangatanga na lange medito mayasia pandu banga weno ya BBI medito mayasia tuyo kwatiania na BBI niki one etongo weni ana siasa betim elaya president ya nyubiwe ya Yusuf Aji ndebo na kwa ti legitimate ino yende number 2 pena claims sia BBI kwa itumia mbeza sia awanda sia serikali na kwa utui kwe kwenye bandu be utumika mbeza sia awanda kwa kuna siasa number 3 BBI ti all inclusive kana ndima connect yonde na kwa uide tuyolika then all of a sudden mo kama asia number 1 ni tukwenda tuina kianda ndeni wa BBI isu na tuitha bonondo ni ya Kenya onde na tu ya Kenya number 2 mboba noisu mo bangide itini public nisi awana nisi akila mundu bai mundu musiye na kuuni tukuka number 4 paito ndakamuka asia pe mundu loke dhongitine ayazi no ni invite only party ulika na card ku tukalika na tukeka labala tuenda tukeka kini kuona niya kualioka kwa siasa sia Kenya pala ibikia yala timu ya Ruto na ungamete na mungamo wako ase BBI ni legitimate na timbi kiku na etwewe nano lama tailete ni yene probability ya kuolwa kwangu
ndine wa mbiso ya BBI ele tungo ni Raila. Unfortunately president nake aonga maasia ni tu support kikiende ona kutuika wamwe tuine mona Kisii kana Kakamega tuni maminister make noni maminister make na kwa uwo Payingwa chief na Moka chief Moka chief no chief na unfortunately ila ruto no kwazia nde ute unotumia ati make kwitha mayase mayetha report ni sia BBI then all of a sudden mayase ni metha report ni sia BBI ni ku study kana ku sisi political climate ndo ile na yesu tsunami yibo tsunami sia wetetwe na ndo methi tumayiwike jeli mayase ya yuke tumione yibo nondo history ya kwaliona kwa katiba politically pa Kenya na ndisianza ni support we doomed support na we doomed wale support kwa wale support ni ukukuna politically kana kisiasa lakini one support uketha wina ibusesio muno ya kubeta nayo yani ungamana angalikwelo kuona jina weight nene o weight munene we wali ukune wa katiba anenge last year Kikalo ni okecha Kithukumani tu ya weight ya katiba neke kwa wali kone ke wali ni maondo ma BBI wambia ni building billionaires initiative na ndona kwaza kana nienda kwa mbone na yulwa au mama Ruto tanga kwili kanya na kikundi kecha kusukumia inde kusomea NND yulwa kila kindini walivoti neza ma BBI chambe ni kisoma ngalikoni ya siasa wakunikila kila kithi tukineno ndini wa mboma no isu ile ina atwa Kakamega na ngaliko zake si kila kinge kina neniwe te kila kindini wa libotino kila kinge kina neniwe na maundu make siasa na makunikila ila mana kunikile mona ne batoneka nguma kana BBI mboma no ikatumo tanzia ya kusovisa mundu kana kwa kamundu ndini wa siasa mwaka 2020 na likana kana moma yi manambi yo twa isa muwanda sia muthemba tausu kuma sisa media ni matona kwa ndini wa NND ko nunu BBI connect kila mundu mosa itambia ndona kwa ze strategy mosa itambia ya kwekonya na ya mendini alame kila maitwa isa mboma no kubika ndini wa imbo no aya chakeli ulando no tola mutepa ini ne mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga na Junet Mohamed lame kida maitongo simba nisia modhamboso paina bata wa kwa za uno keka anonda keka pena bata nikenda nundu zitwa build bridges initiative kwa kakiao kwete ya Kenya ondeba mundu kuma kwata nyamonde pena bata wa kuwekithia kana kila mundu wonde with no new kwata mbau kana ni malia na mundu ni maki siasa with ni makwati ya nia onde tone edha Raila Odinga tone kalita baba edha Ruto tone kalita ba na onde la monga mambe wa wanda ndino mbano isu for example tosio Mombasa tone onde mainena ndeto sia kwaka NND ndeto sia kwata nya NND paina bata wa indongoi enda ni mbano nithi makambia kuthima na bina owe na bina oyo no bina muthembo yo nundu fa ndio bina na bina jambo ya mbozu maithia maikwata nya Kenya medio maikita kuanya na etambia president Uhuru Kenyatta kukwata mbau livoti yanza maene ya BBI na kuona nyakoko kwa gende ni wa hili voti ni wona nyo wa kila wina cho akiline yake itina wa miaka eno yake ya thela ya utongoi ti ya Kenya ile hata na nundu we na molo to kwigite kana Kenya ni ati ye kwatene nicho kitumio kuwa na agenda indongo isio nde sake siasa siende no kwatana nikenda kitapenda mu Kenya tanga mana ina point ndino wasindu ila mana nena na nyewe wendi wa ketha ne mande yina monga mozuo nikitha pe na pe kulo ni uye deputy president ya akulia yo akulia hii kwa kweli katika ombano wake siasa ni mahoni meba mamwene ndela matona kuozo ndine wa political rally not there na point you itina wa zamene ya BBI ya gazeti wane ndi tunewe maumia masemo mekumya schedule yo ya kana maketha maitembe katika the 8 provinces makatangaza ila town hall meetings na bado maazia hiyo na mbaba no iditwa we nundu ni twaite katika report tuka na baketha national conversation we hope mbaba no idisi kwetwa BBI forums national conversations kutoka atuma atalau maito magathi kwithikisia kila mwene ndio kweta lakini katika mbaba no idhi kwa kweli ni wazia wa mwene ndiye kana ni wazia wa wanasiasa kila kiende mboni
na kuya tia enendi makito onakaendo kama hika so makito BBI kila kiuneno ni atonguya manane chokindini wa BBI ni chokikoso ni enendi na tia chokindini walivoti kuni kwa chata kediwa maofisa ala mendini wanza maino ya BBI kediwa ni media ni media wandini wambo noidi ni mosa kila enendi manenga nebu enendi ne manenga othe ibone na ndino mbano isu anza ni aje ko kila kitwa yendi no mbano idini kwaja programmers ala media ndino mbano isu ni malite kwite ni enendi maisu zake soani mokoso enendi ana mokoso kwite ne manenga ne mumwe enendi enda kwata ndini walivoti Raila Odinga na President Uhuru Kenyatta la ni mo ethena inyama ma BBI metri ya kini kindu kizikumetwa ni mwenende lakini na sisi ya umbano wa Kisina na sisi ya umbano wa Kakamega no ni a different thing no ni kindu kizikumetwa na siasa no ezo mwenende ndaizo zo maybe BBI na okay ne wetu na BBI 1 vinu ende na kunena ni kukosa ni maoni BBI tu udhumia maoni ma BBI tu wala kweza wezi BBI 1 ya ziada kuwiza mwene ndende zi BBI 1 ethi kume maoni ya ziada toni number 1 kuma mwambeyo kenda cha mwene ndiba kiketha keke nini muno ndini walivoti neno ya BBI nikuona kule tha kuketha referendum onekula ndiketha na maana kenda cha mwene ndiba ni kuthimbu banone na kuithukizia na kuinuka aka analyze kila atongo imani maweta that is the bottom line however niendo kutunga tine binde mukwela kwithwa naomba no ndisi wa iwa atongo ima na mo kambani na maimaba ndo kwamba ni atongo imeto professionals kuma isio sio ndisi ukambani mo mandite Machakos People's Park this last year but one na kwethwa nela yetu ne Machakos Declaration any pando ukewa batweka be na political declaration isu yethia wanzama nzame zama yekali lwende na yabangwa na kwa mino kila kindu no ndumu na press conference toka tukuete press briefing kila tuko weta twanena niyagetha ni yara twanena niana twetikela na we baloko na ndeto eleta wazi aye umyande twesunde na wito ongela no eno chama president wezie kwekeyo wacha ni draw ingine kali hapa no leo bana tumia kali sainge with you in a speech ile sia emoni ya mudu ndo ile ingini ya kila ngwendo nena so kedwa eno ya kila ngwendo nena tiyo mudu ndo ile oyeka na nezu itonga ngusuni no yambenge so mbumba none isi ya BBI popote wala si kwidho yitha ni Ukambani yitha ni Mombasa yitha ni Kisii yitha ni Kakamega yitha ni Kiambu nondo weekend yenge maketha Kiambu kila kidho kiinena ne cha samiwe na cheti kila no na kieti kila ni tunia na siasa na atongo yonde na atalama lama kedho mbumba none isu kieti kila ni na budhu kiti kila nito na budho nondo kikamaneka naingi ne chatumbudha na na nikenda kikatumbudha ne kikalukyo kimbithi chandu abudho ndio liboti ekauma ne akatumbitho kila mundu anengo mathangu ndu kwanenga niwe 2005 evinda referendum ya kiboito matunda masungwa na mayo na ondo kwekikie aingi maito twakitio ya matunda tuyasoma kila chaetete matunda so ithangu yela yokia yobete matunda niyo ya maana mbe wa matunda lakini ije twa ya matunda twa ya moso methangu yendo ina instructions so BBI yukitwa ilio iyo na sindu sia maana siandikitwe lakini eno ne decoy BBI ila ya woni sio kwa BBI tu na tukamiona twa hivyo kuna kula na sindu ila sia maana iketho inengetwa wito o yutiamba ucreate wa wito wasindu ila sinthini wa BBI 1 na ila sia maana ikeza kumilo ko ya mwisoni ndiko asetukane bwanone sia BBI na ndiko asetika mekwate mbo liboti no according to me at a personal level ni nzeo na ndo mind mbanone metho kesi lakini we mwene kwata ibuso batoneka wisome no kidwa nebuso ya kukuna kula kitumikela ngwase kula yetho iketho na wito
Etha 2017 nisho yuena service yabi ngwa kwa bikia umundi. Edwa na ibinde kwa upinzani mkali. Yes. Na udhiwe oneka ndo ndema isema kumbe kukunemwe. O yumbizo nemwe. Bizo nemwe. Yu kila kika tukaenda tukunekula as a formality. Ni kwitha uni wa katiba kaya kwa sia twali ole katiba. Na so tuiko nakula na bibia ya ibeta. Na ya beta indi alama ketha meumelea maketha nebina yumuno kwende ya miungamoni yo ya kisiasa. Na nono niona niyo tuwa bauba pa ambuba noithi pa iwo ni wa mwenende o dikoswa penyubwandu wabudu manene kwa niaba ya enende na menena kila mekwitha momba nitwe makanene tunaye na forum ya Kitui inatongo gavana Kilo na gavana Kibwana nando mana twika maneka on the baguma ward ndizine sabu ward adimizoka na ichao mundu kuitwe na itweka no kutonge wa tikiti na lunch na wetu onesa 1500 mundu sino nene akili yakikana ene na kila ola wa mweto kwenda wisi na no twasi bibia ni amwene ndi wisi kwa kumuzi niwe wisi bala uyeto kitanda na nduye kitanda chako bala be kusia so nye yuanduma ngalike uye kwako nivyo kwea pa uyete kitanda ni basio ndio dhameza kitanda kiuona nona ni be kusia na thia uyete ne be kusia ndio kangwe ni be kusia weswana nene zigila cha tumeni ya ni zwanya wenda kuona suwe yuma ukethia no ya no kuona cheni kili kaneza kana ventilation na kwa umundu ondela manyubetu be na makulu maingi I criteria yo manyuba mananyu bangi wata keli mena ukumu na integrity yo ya kunenga na mawoni mo enetando paitonyeka nundu wanena muungamo waku nduka kwata 1500 yaku kana ngilie kumilo isa unengo sia kunena na mwizo mundu la wathiti ni woma na ebwani aliuya nata ama athiti na siasa ithe tuyesema tuibuye uya nata na tuyondu meutuibuya iya kila ngunena nenea ngalikoni ya mwenendi ndino wa miaka esuiti ya lete ili na kaindu nipatone katika imo ukwata maendeo kitumi niki alama tongu ete yu mbumanu isi ya kisiasa isi ya BBI ni mangavana ni unengene ngalekanyo na ngalikusake zone nuwe ni ngavana Joe ni ngalikusaka kamega na Wycliffe Oparanya ngalikusaka ile mbetani ukama ni ngavana Kilo yu mangavana maima dhoko maenendi maya mama thoko maenende niki kumana na kwithiwa yukila kimitweni yo ona teka lelo ke bandu teka silanga kali tolindwa kila ke akili ne yo yine BBI ko mwenende bani woni kuendea na onama na pe nabata ethio mangava na mena wendi musio kwa mwenendi ethio mena wendi maili de kwebetanga ndini wa myana inuji manengio ya usukumia liboti ni ya BBI makamba kwigita kana myaka enu ile lite ni mathoko maenendi myaka enu ile mawadhola manengi enende bindani ya kwite kula ni meanisia nikena no nikwaje no ni yangaliko saka donzweni ula MCA wa tietwe mutungi ainungu nika ya saka na ngaliko ni zukwanzo ni abadiwe kimandeo lakini takunikila governor mayonene sinu sya muthembosu wiwe tukwatimba we BBI tukwatimba lakini pe we are ula governor we are ula MCAs maili to kwatiania kwekite kana mwene ni wateteka ko ngailio kuli na ziati silikali saivalo MCAs mangavana na mayaili te kwekonya ndini wa mbumano ithi mailite kwamba uthukuma huyola mwene nthi kwa manengie na mayete laindi alamate ibelani ne no yimate ibelani makatweza mbumano ithi na ne kwaje maondo maketo memasio ketha BBI nigo ne ya mwene nthi Yusufa jaso bie kalenda kake atumbithie kutoka tembea kisione fulani na mbewa abau abo tumbithie BBI 1 Bonaventure Yusufa na timu yake na kina Museo etawata Agnes na Lange ona matumbithia schedule ya meeting siono mana weyo nwewie munini wa Musumbe ile Ruto asia nunenete na Yusuf aji mabangithia emwita akanenga ni mawoni make so you can tell mawoni maketho ingi sikalone sia
uka unengane woni wako na uithu inengana woni wako ta mundu na muno maketha ni atongoi na upaune bote kaumboka na BBI 2 whether iketha yitikilanite na kila individuals mekwenda kana ndiketha yitikilanite nacho ino tunengiwe ni skeleton twende tuikie nyama unfortunately ti vyetu kuikia inyama mabindi ati vyetu kuongela nyama mabindi ya ni meongelwa nyama nandu wange na mwene ndi unfortunately ndi idho na kianda ndino wake lakini ili voti no ikeso vita na ni kuka na ndi vita ino tuinayo mathanguni atio chakwa kilendo no weta ni to make sure ando ni makwata livoti yesu yambe for whatever means tuteo siasa siayo lakini kingi waweta kiucha alama tongo esi and what not owoneka na pena ile seta wa political scores pena itaumna maume na wathe wa wekia niwe wa kisiasa katoa na siasa na BBI ni muiyomwe wa kuibanisia kwa hiyo tuiketele yao siakwe paiki yao taitha niki yao na kutitha tinambi na kila kimumia zichasi ana si utuba hivi pekingi John niwo kungali kuzaka kambeka bado hiyo na ingisimike na kenge kaviane kinga kio kaviane izo ni sisi yao ila real talent the home on the yaka kana tambi tinambi ya kwaka however isiasa siende ya kuitha bosia ilenge na udilengele mende nusu round yoni ndo kutwila ka quarter latinye ngo utwila ni toma kimoyo aka utwila ka quarter na ka quarter utilana no kwamba ukonya kuyeneka ilenge nino na in the process ya kwagio iye ka unika quarter ino ni nusu ongalanga chao kimoyo iso kayambo nyanyanga ka quarter so ndateka amweze so kunenga ka kelemende kaindo kanini idio ka quarter nikenda aibanisie on my behalf tiwe wa muina labda muina mavitio muina hapa kupando mwako sani na mwiso mukamba ni wethia wa peke ndo kikamba kita wa kuadha mbuzia nila waenda mwenza ikoni ya kele nza ikoela nene mukathi mukamba mwatu hivi simu kithekane muinewa mangi muathe nyamu wona ni wa kunewa ukumba wa kukitiando menyo lakini politically pe kuadha mbusia kula kwa muka bange vya muka asya ke nicho to kukitaka nacho ke nicho kithuku na bate mbusia ine kukitwa pateke ndo to kuadha ndini wa siasa twitha tuiko nawe wa mana na kwa huo unit to kuona mbusia siambia kumbwa ukambani kula kungi na kula kungi na BBI ino ye ando ingi mono me mbiso ndemwe me ukoti wa mata na the okaniwa me mbiso ndemwe ya idho ndeto kwa te BBI mbao lakini at the end of the day maike da memwe ya kisiasa na ndio ne Mombasa nondo zinguthusie bosiele yalamane mano me kwa se BBI yo alama na Afrika ime obinga ni goto manaka na kwa kweli kana BBI ne yakwa kayao wethe nisi awo kana wethe nisi anzebe Kikalo Kithukumani nyene to aboni akoni to watoni yeto wajaviz kimoyo no wanzioka mpaka wakata nonge ndina wa Kikalo kingitaki Kithukumani Chiduki